Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. MTN Rwanda yasobanuye ibyo bishyujwe muri gahunda ya make kandi batarahawe telefone. Urukiko rwategetse ko Manzi ushinjwa kuriganya miliyari 13 z'amafaranga y'u Rwanda afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Akarere ka Karongi karashinjwa n'abari abakozi bako kubambura amafaranga y'ingendo. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Igoma haravuga umukwabo ugamije gufata abahoze muri FDLR. Ingabo za Uganda ziri kugenzura umujyi wa Butembo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihugu cya Uganda rero uwita umuvuzi yasanganywe ibihanga 24 by'abantu. Ni mu gihe mu gihugu cy'u Burundi umugabo n'umugore we bicishijwe umuhoro. Mohamed Bazoum wahoze ari president wa Nigeria we yahaswe ibibazo amasaha 5. Abarusiya bimwe viza zo kwitabira imikino Paralympique mu Bufaransa, naho Ukraine yo yagerageje ibisasu birasakure mu ntambara ihanganyemo n'Uburusiya. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru mugiye kugezwa nanjye Jean Dodier Kanijabo ya none ku itariki ya 29 z'ukwa 8 kwa 2024. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Kimwe mu bintu birimo kuvugwaho cyane ku isi muri iyi minsi ni izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol. Iyo igiciro cya essence na mazutu kizamutse, nta kindi giciro kitazamuka, kuva ku rusenda kugera ku mashini zikora izindi mashini. Ingaruka zabyo twese ziraturya. Twese tuzi kurondereza amafaranga, tukarondereza ibiribwa, ariko ni gute tutarondereza ibicanwa nka essence na mazutu? Uretse gato, uri umumotari utwara abagenzi muri bus cyangwa se ufite imodoka yawe ariko ntabwo uzi X-Caps. Ni ibinini bishyirwa muri reservoir ya moto cyangwa se imodoka bigatuma inywa essence cyangwa se mazutu nke, ikagira ingufu nyinshi kandi ikagabanya ibyotsi yasohoraga, kubera ko ibi binini bigabanya ingano ya dioxide de carbone muri essence cyangwa muri mazutu, ibihita birengera ibidukikije. By'umwihariko kuri moto, ikinini kimwe gishyira muri reservoir mbere yo gushyiramo essence kikagabanya 22% kuri essence moto yawe yanywaga. Ni ibinini biri mu moko menshi, kuva kubishyirwa mu tumuto duto kugera ku mashini za rutura zihinga n'izikora imihanda n'iziterura ibiremereye. Ni ibinini bikorwa n'ikigo cy'Abanyamerika cyitwa MPG Extreme. Hamagara 07 88 33 82 47. Mu mujyi wa Kigali X-Caps ziboneka mu bice bitandukanye, by'umwihariko muri gare yo mu mujyi muri downtown ahaparika bus zijya Nyabugogo na Kimisagara. Ni hafi y'amarembo arebana na Chic ndetse no ku isoko rya Nyarugenge mu muryango wahoze ukoreramo Konka. Ubu nibwo buryo bwiza bwo kuzigama amafaranga icyarimwe urinda n'ikinyabiziga cyawe. Ikaze muri aya makuru arambuye tugiye guhera ku cyo leta igiye gukorera abatarandikishije ubutaka 1,400,000 mu gihugu hose. Nubwo guverinoma y'u Rwanda ikora ubukangurambaga bwo gushishikariza abafite ubutaka butanditse kubwandikisha, harabarurwa ibibanza bisaga 1,400,000 mu gihugu hose bitarandikishwa. Ikigo gishinzwe ubutaka mu Rwanda gitangaza ko ba nyiri ubutaka butanditse bakwihutira kubwandikisha mbere yuko hafatwa izindi ngamba. Iki kigo kivuga ko ubutaka butandikishijwe bwo bwanditswe kuri leta by'agateganyo. Kivuga ko cyateguye uburyo bw'ubukangurambaga bwo kongera kwibutsa abantu kwandikisha ubutaka, aho mu kwezi gutaha kwa 10 biteganyijwe ko bizatangirira mu burasirazuba bw'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yari yatanze igihe ntarengwa cyo kwandikisha ubutaka bwose butanditse bitarenze mu 2020, igihe kirarenga kiza kongerwa kugeza 2021. Igihe ntarengwa kirangiye, ibibanza byanditswe kuri leta by'agateganyo ba nyirabyo bashishikarizwa kugaragaza ko ari ibyabo, bityo bakabyiyandikishaho. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka Nishimwe Grace yabwiye itangazamakuru ati aya nandi mahirwe ku bafite ubutaka ngo babwandikishe.
bakomeje kubukoreraho ariko ntabwo barabwandikisha. Yakomeje avuga ko muri ubwo bukangurambaga hazakorwa isuzuma ry'igitera kutandikisha ubutaka, hanyuma bazafata umwanzuro bagendeye ku bibazo bazabona. Ikigo cy'igihugu cy'ubutaka kigaragaza ko ubutabaruwe bungana na miliyoni 1,499,845 ku butaka bwabaruwe mu gihugu cyose, bingana na 13%. U Rwanda rugiye kwakira inzobere zizagenzura umushinga w'ingufu za nucléaire. Ambasaderi w'Uburusiya mu Rwanda Alexander Polyakov yatangaje ko mu gihe gito igihugu cye kizohereza inzobere zo mu kigo gishinzwe ingufu za nucléaire cya Rosatom kugira ngo ziganire n'ubuyobozi bw'u Rwanda ku mishinga itandukanye irimo no kubaka uruganda ruto rw'amashanyarazi akomoka ku ngufu za nucléaire. Ambasaderi Polyakov yabitangaje nyuma yo gushyikiriza Perezida Kagame impapuro zimwemerera guhagararira igihugu cye mu Rwanda, asimbuye Karen Chalian wageze mu Rwanda mu kwezi kwa 8 kwa 2018 agasoza manda ye mu kwa 6 k'uyu mwaka. Mu mishinga ambasaderi mushya w'Uburusiya yashyize imbere mu Rwanda harimo kubaka uruganda ruto rw'amashanyarazi akomoka ku ngufu za nucléaire, ndetse ngo mu gihe cya vuba inzobere zo mu kigo cy'Uburusiya gishinzwe ingufu za nucléaire cyitwa Rosatom zizagera mu Rwanda zigaragaze mu buryo burambuye uko imishinga yashyirwa mu bikorwa. Amasezerano yasinyiwe i Sochi ku itariki ya 24 z'ukwa 10 kwa 2019 agaragaza ko ikigo cy'ubushakashatsi ku ngufu za nucléaire zikoreshwa ku mpamvu z'amahoro kizubakwa mu Rwanda kizaba kirimo laboratoire nto ishobora gutanga amashanyarazi angana na megawati 10. Ibyo kubaka uruganda runini byo ntabwo bisobanurwa muri aya masezerano. Ikigo cy'Uburusiya gishinzwe ingufu Rosatom nicyo kiri gufasha u Rwanda mu bikorwa bigamije kubaka ikigo cy'ubushakashatsi ku ikoreshwa ry'ingufu za nucléaire. Ingufu za nucléaire zishobora kwifashishwa mu bintu byinshi nko gutanga amashanyarazi mu buvuzi, cyane cyane ubw'indwara zikomeye nka kanseri, kuko imirasire yazo ariyo yifashishwa mu kwishiririza. Zishobora kandi no kwifashishwa mu bijyanye n'umutekano, kuko nko mu byuma bisaka arizo zikoreshwa cyangwa se mu gukora intwaro. Ikigo gishinzwe ingufu za atomique mu Rwanda, Rwanda Atomic Energy Board, giherutse gutangaza ko cyakoze inyigo y'ikigo cy'ubushakashatsi ku ngufu za nucléaire kizubakwa mu Bugesera. Imirimo yo kucyubaka ikazatwara ingengo y'imari iri hagati ya miliyoni 400 z'amadolari na miliyari 1. Umujyi wa Kigali wo waburiye ibigo bitwara imyanda bimaze iminsi binengwa n'abaturage. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwamenyesheje ibigo byose bishinzwe gutwara imyanda ko bigomba gukurikiza amabwiriza akubiye mu masezerano byemeye, bitaba ibyo bikitega ibihano bizahabwa bishobora kubamo no kwamburwa uburenganzira bwo gukomeza gukora ako kazi. Bamwe mu batuye umujyi wa Kigali bamaze iminsi bumvikana bavuga ko bafite ikibazo cy'uko ibigo bishinzwe gutwara imyanda bikunze gutinda kuza kuyikura mu nzira, ku buryo imara igihe kinini iri ahantu hamwe igateza ibibazo birimo umunuko n'ibindi bitandukanye, ibishobora no kugira ingaruka ku buzima bw'abantu. Ibi ni by'umujyi wa Kigali wahereye usaba abakora aka kazi kwibuka amasezerano bemeye ubwo bahabwaga uburenganzira bwo gutwara imyanda. Mu itangazo umujyi wa Kigali washyize hanze wagize uti: ikigo icyo ari cyo cyose kitazubahiriza aya mabwiriza n'andi mategeko arebana no gukomeza guharanira isuku mu mujyi wa Kigali kizahabwa ibihano. Mureke duhuze imbaraga zacu kugira ngo twubake Kigali isukuye kandi itekanye. Ibi bigo birasabwa kubahiriza gahunda yo gutwara imyanda irimo kwirinda kwinyanyagiza ku mihanda cyangwa kwimena ahantu hatemewe. Birasabwa kandi kugirira isuku ibikoresho bikoresha bitwaramo imyanda no gukoresha imiti yica udukoko ikanarinda impumuro mbi. Izi ngamba zirimo guhana abakozi ibikoresho byo kubarinda nk'imyambaro yabugenewe, kwambara uturindantoki n'udupfukamunwa, ndetse no kureba ko ibinyabiziga bitwara imyanda nta kibazo bifite kandi byujuje ibisabwa. MTN Rwanda yasobanuye ibyo abishyujwe muri gahunda ya make make kandi batarahawe telefone. Sosiyete y'itumanaho ya MTN Rwanda yagaragaje ko mu bugenzuzi bwakozwe byagaragaye ko hari bamwe mu baturage bishyujwe amafaranga muri gahunda ya make make kandi batarahawemo telefone, gusa ivuga ko ayo bari bishyujwe bayasubijwe. Make make ni gahunda yatangijwe n'iyi sosiyete y'itumanaho ifatanyije na Banki ya Kigali igamije gufasha abakiriya b'ibyo bigo kubona telefoni zigezweho, ndetse bikazanabafasha kubona serivisi zinoze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Inyungu zirimo nuko ubona telefone bidasabye ko wishyura ikiguzi cyose, ahubwo umuntu akagenda yishyura make make. Mu minsi ishize rero abaturage batatse ko MTN Rwanda yabajyaniye amafaranga ku makonti yabo ya mobile money, babwirwa ko bari muri gahunda ya make make kandi atari byo. Ku munsi w'ejo MTN yashyize hanze itangazo yemera ko ibyo byabayeho koko, ariko ko hakozwe ubugenzuzi kandi ba nyirayo bahise bayasubizwa. Itangazo rigira riti: tumaze gukora ubugenzuzi kuri iki kibazo twasanze hari bamwe bishyujwe kandi batarafashe telefone zabo muri serivisi ya make make, bityo dutangira igikorwa cyo kubasubiza amafaranga yabo kuri mobile money. Cyarangiye ku itariki ya 27 z'uku kwa 8. MTN Rwanda yasabye imbabazi ku bahuye n'izo mbogamizi, ndetse nagaragaza ko yiteguye gufasha uwari wese waba ushaka guhabwa ibisobanuro birushijeho. Iti tubiseguyeho ku mbogamizi byateje kandi tubashimiye kwihangana mwagize. Ubwo hatangizwaga iyi gahunda, Minisitiri w'Ikoranabuhanga na Innovation Ingabire Paula yavuze ko ije kunganira gahunda ya Connect Rwanda yo kwegereza abaturage telefone zigezweho no kongera umubare w'abazihawe. Mu yandi makuru, urukiko rwategetse ko Manzi ushinjwa kuriganya miliyari 13 z'amafaranga y'u Rwanda afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Uyu Manzi Davis afatanyije n'umugore wa Kariza Sophie nk'uko nabibabwiye, yagiye ashishikariza abantu batandukanye gushora amafaranga muri iyo kampani ya Billion Traders, aho uwashoye nibura ibihumbi 10 by'amadolari yahabwaga ibihumbi 4
buri kwezi. Abantu rero bamaze kubona ko inyungu bijejwe za buri kwezi zitakiboneka nibwo batanze ikirego, iperereza riratangira rigaragaza ko abantu bagera kuri 500 aribo bashoye muri iyo kampani ya Billion Traders, bakaba barashoyemo arenga miliyoni 10 z'amadolari. miliyoni 10 z'amadolari? Yego. Hanyuma mutaratanga ubutumwa umuntu ashobora no kwibaza se izi miliyoni 10 z'amadolari aracyazifite, abazishoyemo bazasubizwa bite? Uwo ni umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry ubwo Sezisoni Manzi Davis yatabwaga muri yombi. Urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rero rwategetse ko uyu Manzi Sezisoni Davis ukekwaho kuriganya abantu 500 amafaranga arenga miliyari 13 binyuze mu kigo gitanga serivisi z'ivunjisha rikorerwa kuri internet cya Billion Traders FX afungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho kuba yarakoze ibyaha akurikiranyweho. Sezisoni akurikiranyweho ibyaha bitatu birimo kwesha ikintu cy'undi yakoreshejwe uburiganya, gucuruza no kuvunja amafaranga mu buryo butemewe n'icyaha cyeza ndonyi. Mu isomwa ry'icyemezo cy'urukiko, urukiko rwavuze ko nyuma yo gusesengura ibyavuzwe n'ubushinjacyaha mu gihe cy'iburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ndetse n'ibyavuzwe na Sezisoni n'umwunganizi we Maître Zawadi Steven bahakanaga ibyo baregwa, ngo rwasanze hari impamvu zikomeye zituma akekwa ko Sezisoni yakoze ibyaha akurikiranyweho. Ubushinjacyaha bwavuze ko Manzi afatanyije n'umugore we bashinze ikigo cya Billion Traders FX bakajya bahamagarira abantu kuzana amafaranga y'amadolari kugira ngo bayabacururize yunguke bazasubizwe igishoro cyabo n'inyungu. Bwavuze ko Manzi yakiriye amafaranga menshi, bamwe bayanyuza ku mugore w'abandi bakayanyuza kuri Manzi ubwe, ariko ibyo basezeranye ntibabikore. Abasezeranyijwe inyungu bamaze kurambirwa bagannye inzego z'ubutabera ngo zibarenganure. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko ubusanzwe umuntu ucuruza amafaranga agomba kubiherwa uburenganzira Banki Nkuru y'u Rwanda, ariko ko Manzi ntabwo yari afite. Bwagaragaje kandi ko Manzi ubwo yandikishaga icyo kigo ku rwego rw'iterambere RDB yavuze ko azavunja amafaranga yahawe, nyamara we akora ibyo kuvunja mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi bitari byemewe mu Rwanda. Ni mu gihe Sezisoni Davis yahakanye ibyaha byose aregwa, yemeza ko iby'ubushinjacyaha buvuga bitandukanye n'imikorere y'ikigo cye yatangije mu 2020, agasaba ko yakurikiranwa adafunzwe kuko ngo afite abishingizi babiri bemeye kumwishingira nk'uko biteganywa n'amategeko. Urukiko mbere yo gufata icyemezo cy'uko Sezisoni afunga iminsi 30 y'agateganyo rwashingiye ku isuzuma ryakozwe rureba niba hari impamvu zikomeye zituma akekwa ko Sezisoni yaba yarakoze ibyaha akurikiranyweho no kumenya niba hari impamvu zatuma Sezisoni afungwa by'agateganyo. Urukiko nyuma yo kwiherera no gusuzuma impamvu zose zituma Manzi akekwaho ibyaha akurikiranyweho rwategetse ko Sezisoni Manzi Davis afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Iki cyemezo kikaba kijuririrwa mu gihe kitarenze iminsi 5 uhereye igihe umwanzuro usomewe. Mu makuru avugwa mu turere duhere mu karere ka Kamonyi aho umukobwa w'imyaka 16 yarohamye mu cyuzi. Ingabire Aliette wo mu mudugudu wa Bumbogo we n'abagenzi be bagiye kwidumbaguza mu cyuzi bagomeye ararohama ahita asiga ubuzima. Iyi mpanuka y'Ingabire yabereye mu mudugudu wa Bumbogo mu kagari ka Kabashumba mu murenge wa Nyamiyaga hagana saa 7 z'amanywa zo kuwa gatatu ku munsi w'ejo. Umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Kamonyi Niyongira Uzieri avuga ko icyo cyuzo uwo mwana yarohamyemo cyagomewe n'abantu binura umucanga. Avuga ko nyakwigendera ajyanye n'abandi bakobwa batatu batangira kwidumbaguza, babiri baza kuvamo, noneho nyakwigendera afatwa n'isaya ahita apfa. Yavuze ko batabaje inzego z'ubugenzacyaha zirahagera zitangira gukora iperereza. Bamwe mu baturage babonye iyo mpanuka yabereye bavuga ko Ingabire nabo bari kumwe bari bagiye kuvoma amazi maze uyu witabye Imana ahitagwa mu mazi menshi bagomeye. Ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi buvuga ko umurambo wa Ingabire Aliette wajyanywe ku bitaro bya Remera Rukoma kugira ngo ukorerwe isuzuma. Buvuga kandi ko nyiri kirombe yinuraga umucanga mu buryo budakurikije amategeko, bombi n'uwagomeye bakaba bahise bacika. I Nyanza ubukwe bikekwa ko ari ubw'abagorozi bwahagaritswe bitunguranye. Ibirori byahagaritswe igitaraganya bikekwa ko ababikoraga ari abo mu itorero ryahagaritswe ry'abagorozi. Ku mugoroba w'ejo nibwo abantu bikekwa ko basengera mu itorero ry'abagorozi rimwe mu yahagaritswe mu Rwanda bateranye bagakora ubukwe. Amakuru avuga ko byabereye mu mudugudu wa Nyabubare mu kagari ka Mushirarungu mu murenge wa Rwabicuma y'akarere ka Nyanza. Amakuru avuga ko ku muharuro wo kwa Sibomana Emmanuel mu Gashyamba gahari harimo habera imihango y'ishyingira biri gukorwa n'abagorozi. Inzego z'ubuyobozi zahageze zisanga abantu benshi mu gisharagati cyari cyubatswe, hari umukwe n'umugeni wambaye ivara. Hari umwigisha bivugwa ko ari pasiteri w'abagorozi. Inzego z'umutekano n'iz'ubuyobozi bafatanyije bigishije abo bantu bagirwa inama maze ibirori bihita bihagarikwa. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Elazime Ntazinda yabwiye umuseke ko abo bantu bari baje gusurana nk'imiryango. Atoba abantu bari baje gusurana nk'imiryango ntabwo ari ubukwe bakoraga, iyaba ariko bimeze bari kubihanirwa. Mu karere ka Rulindo hari abakozi bamaze imyaka isaga 9 mu kazi ntabaruwa, abandi barazibonye rwihishwa. Mu karere ka Rulindo haravuga inkuru y'abakozi 76 bakorera mu bigo nderabuzima bamaze imyaka isaga 9 mu kazi nta mabaruwa bemeza mu kazi bagira. Kuri ubu bikaba binavugwa ko imyanya bari gukoramo yashyizwe ku isoko kandi barayigiyemo bayikoreye ibizamini. Aba bakozi n'ababarizwa mu bigo nderabuzima bya Bubangu, Burega, Kaje Vuba, Kinini,
Kiyanza, Masoro, Murambi, Muyanza, Remera Mbogo ndetse na Rwahi. Bakaba bavuga ko batangiye akazi mu 2015 aho bakoze ibizamini by'akazi bakanabitsinda. Amakuru y'ikinyamakuru Bwiza cyamenye nuko ngo abo bakozi nubwo bamwe barira bakavuga ko nta mabaruwa bemeza mu kazi bafite, bivuga ko hari bamwe muri bo baba bigererayo ngo bakaba baramaze kuyibikaho kera. Ibi bikaba bigaragara ko mu bakozi haba harimo ubusumbane. Ibizamini byashyiraga aba bakozi mu kazi rero babihawe n'ibitaro bikuru bya Rutongo mu 2015. Bakora ibizamini byanditse ndetse na interview, nyuma ariko bikavugwa ko urwego rwatanze ibizamini rutabifitiye ububasha. Akarere karurinda amakosa kaba karagize muri iyi dosiye ngo nayo uko ibi byose byakozwe babirebera. Ibitaro bigatanga ibizamini bigatanga na raporo, abakozi bagashyirwa mu myanya bagahembwa imyaka 9, abandi bagahabwa amabaro rwihishwa. Hani abasesengura bibaza icyabaye cyatumye ibi byose bireberwa. Ubwo cyakurikiranaga iyi nkuru ikinyamakuru Bwiza cyagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'aka karere, ariko inzira zose zakoreshejwe ngo ntibigeze bashaka kugira icyo batangaza kuri iki kibazo, n'ubutumwa bwa WhatsApp meya yabusomye ntiyabusubiza. Igihe aka karere kagira icyo gatangaza kuri iyi nkuru nabyo tuzabigaruka mu makuru yacu ataha. Mu karere ka Karongi ho aka karere karashinjwa n'abari abakozi bako kubambura amafaranga y'ingendo. Akarere ka Karongi gakomeje kugorwa no kwishyura amafaranga y'ingendo abari abakozi bako bavuye mu mirimo, none umwaka ukaba wihiritse katarabasha kubishyura, ariho bahera bavuga ko kabambuye. Aba biganjemo abahoze ari abakozi b'utugari bashinzwe ubukungu, imibereho myiza n'iterambere ry'abaturage ba SEDO, binjiye mu kazi ubwo binjizaga mu rubyiruko rw'abakorerabushake, nyamara imyanya ikaza gushyirwa ku isoko abenshi ntibasubiremo, ariko amafaranga bishyuza bakaba batarayahawe. Bamwe mu baganiriye na Bwiza bavuga ko bamwe muri bo bamaze umwaka urenga bishyuza amafaranga y'ingendo bakoze ubwo bari bakiri mu nshingano, ariko ubuyobozi bw'akarere bukaba bwarabarengeje ingohe. Kubera ibibazo byo kutishyura abakozi bo ku rwego rw'akagari byakunze kurangwa muri aka karere, uwishyuza make ngo arengeje 200,000 y'amafaranga y'u Rwanda berewemo n'akarere. Uretse abo bahoze ari ba SEDO kandi Bwiza yaganiriye na bamwe mu bari ba Rushingwa Ngerero basezerewe mu nshingano mu mpera za kwezi kwa mbere kwa 2024, ariko nabo kuva basezererwa ngo bagerageje kwishyuza akarere amafaranga y'ingendo bakoresheje bakiri mu nshingano, nabo bavuga ko amaso yaheze mu kirere. Ngo ari barushingwa Ngerero biteranyije maze bishyuza akarere 1,300,000, ariko akarere kakaba karakiriye inyandiko zabo zishyuza bagategereza ko amafaranga ashyirwa kuri konti bagaheba. Narangwa Celestine Liliane, umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'akarere ka Karongi, mu kiganiro yagiranye na Bwiza yavuze ko ikibazo cyaba bahoze ari abakozi bakizi, ndetse ko amafaranga yo kubishyura bayategereje muri uyu mwaka w'ingengo y'imari. Abajijwe inzitizi akarere kahuye nazo kugira ngo kamara umwaka urenga katarishyura, yamije ko aba bari abakozi aribo batinze kwishyuza. Muri raporo zitandukanye z'umugenzuzi w'imari ya leta ni kenshi zagiye zigaruka ku karere ka Karongi katishyurira ku gihe abakozi bato amafaranga y'ingendo, ariko ibyo banenga bikaba amasigara cyicaro kuko nta gikosoka. Tukiri ku makuru arebana n'u Rwanda rero, Ubufaransa bwatangiye iperereza ku munyarwandakazi waburiwe irengero mu mikino Paralympique. Urwego rw'ubugenzacyaha rwo mu mujyi wa Nantes mu Bufaransa rwatangiye iperereza nyuma y'uko bitangajwe ko hari umukinnyi w'ikipe y'u Rwanda uri mu mikino Paralympique waburiwe irengero. Hashize iminsi ikinyamakuru igihe cyanditse ko Bazubagira Claudine Gugu ukina umukino wa sitting volleyball atakiri kumwe na bagenzi be, ndetse ko ashobora kuba yaratorokeye mu Bufaransa nk'uko amakuru ya Vague Paris yabitangazaga. Nubwo kugeza ubu bari muri delegation y'u Rwanda birinze kugira icyo babivugaho, kuri ubu amakuru ava mu Bufaransa aravuga ko polisi y'icyo gihugu yatangije iperereza nyuma yo guhabwa amakuru ko hari umukinnyi w'umunyarwandakazi waburiwe irengero mu buryo buteye inkeke. Mu itangazo yashyize hanze, parike ya Nanterre yagize iti: twamaze gutangariza inzego zibishinzwe ibijyanye n'iperereza rijyanye n'umuntu waburiwe irengero ku buryo buteye inkeke. Polisi yo mu Bufaransa yavuze ko ku itariki ya 20 z'uku kwa munani mu masaha y'isa moya z'umugoroba ari bwo uyu mukinnyi yavuye mu gace ka Courbevoie aho iyi kipe yari icumbitse, niko kwerekeza muri restaurant birangira atagarutse. Amakuru ava muri iki gihugu avuga ko iri perereza ryakozwe nyuma y'ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa Nkurikiyimfura François asuye ikipe kuwa mbere akamenya ko Bazubagira Claudine Gugu yabuze, maze nawe akagira inama umuyobozi wa delegation ko bimenyesha polisi. Kwimuka ni kimwe mu bigora abantu benshi muri iki kinyejana. Ngaho ngo suriya mudasobwa, flash disk cyangwa se ngo igitabo cy'ubucuruzi, hakaba nabimuka bava mu rugo rumwe bajya mu rundi, batikanya ibiyiko cyangwa se ukumva ngo amaburo y'igitanda yabuze n'ibindi bitesha umutwe batari bake. Niba nawe byajyaga bikugora, humura igisubizo cyabonetse. Royal and Pro Limited, iyi ni company izobereye mu kwimira ibikoresho by'abantu, byaba ibyo mu mabiro, ibyo mu bigo ndetse n'iby'abantu ku giti cyabo. Wari uzi ko ushobora kutwereka inzu wari utuyemo, wowe ukigira mu mirimo yawe, wataha ukinjira mu yindi, kandi ibikoresho byawe byose twabishyize ku murongo. Wowe ukeneye kwimuka, tugane tugufashe, ucukubiri na stress byajyaga bigutera. Ukeneye ibindi bisobanuro, waduhamagara kuri 07 85 56 82 20. Royal and Pro Limited, turi professional. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, Igoma haravugwa umukwabo ugamije gufata abahoze muri FDLR.
Igikorwa cyo guhiga bahoze muri FDLR bataye urugamba kiyobowe na Lieutenant Colonel Munyarugendo Paka cyatumye benshi batangira kwihisha mu nkambi. Icyumweru kirihiritse hashyizweho itsinda ry'abarwanyi ba FDLR ribarizwa muri military police riyobowe na Lieutenant Colonel Munyarugendo Paka. Iri tsinda rikaba rifite intego yo gufata uwahoze ari umurwanyi wa FDLR kabona nabwo yabamaze imyaka 10 avuyemo hagamijwe kumusubiza mu kazi. Ibi bikaba byarahawe umugisha na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Chirimwami. Umwe mu bahoze muri FDLR ukora akazi k'ubwikorezi bw'imizigo mu mujyi wa Goma yabwiye umunyamakuru wa Rwanda Tribune ko Lieutenant Colonel Paka nta muntu n'umwe ari gusiga yaba n'abavuye mu mutwe ya CNRD, FLN na Rudurunana kuko bose bitwa bahunze igisirikare. Abafashwe ngo bari kujyana ahitwa Chauve mu birindiro bya General Omega. Uyu musore utashatse ko amazina yatangazwa yashimangiye ko batazigera bemera gusubira muri uyu mutwe ko nabo bagiye gushyiraho gahunda yo kwirengera kugira ngo bace Colonel Paka imbaraga we nabambari be. Lieutenant Colonel Munyarugendo Paka yavukiye mu cyahoze ari komine Nkumba muri perefegitura y'Urengero mu murenge wa Gahunga ubu ni mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Akaba yarinjiye mu cyitwaga Alir mu 1997. Aha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ingabo za Uganda ziri kugenzura umujyi wa Butembo. Ingabo za Uganda zatangiye kugenzura umujyi wa Butembo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe zikomeje ibikorwa byo guhiga bukwara umutwe wa ADF. Zinjiye muri uyu mujyi nyuma y'ubwumvikane hagati ya guverinoma z'ibihugu byombi hagamijwe hanini kurinda umutekano w'ibikorwa byo kubaka umuhanda wa Butembo Ben. Umuyobozi w'uyu mujyi Mowa Baeki Teloje yahaye ikaze ingabo za Uganda asobanura ko kujya muri Butembo ari igikorwa kigize Operation Shuja yo kurwanya ADF. Iyi Operation Shuja yatangijwe n'ingabo za Uganda mu kwa 11/2021 zifatanya n'iza FRDC gusenya ibirindiro by'uyu mutwe muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Meya Roger yasabye abaturage guhinza ingabo ubufasha zikeneye ababurira kuzagerageza kuzibangamira zafatwa nk'umwanzi w'amahoro agizwe mu butabera. Ingabo za Uganda zoherejwe muri Butembo mu gihe leta ya Kongo ifite impungenge ko umutwe twaje intwaro ya M23 uri mu bice bimwe na bimwe muri teritwari za Rubero ushobora gufata uyu mujyi. Izi mpungenge zagaragajwe mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka ubwo abarwanyi ba M23 bari bamaze gufata Kanyabayonga ifatwa nk'isangano ry'inzira ziva Butembo na Ben. Dukomereza amakuru muri Uganda aho yita umuvuzi yasanganywe ibihanga 24 by'abantu. Polisi ya Uganda yabwiye BBC ko umugabo w'umunya-Uganda bivugwa ko yasanganywe ibihanga 24 by'abantu ashobora kuba yabikoreshaga nk'ibitambo by'abantu ndetse ko ashobora gukatirwa igifungo cya burundu. Umuvugizi wa polisi Patrick Onyango yavuze ko ukekwa witwa Damulila Godfrey azaregwa bijyanye n'itegeko ryo kwirinda no kubuza gutanga igitambo cy'umuntu. Ibisigazwa by'inyamaswa n'imibiri nabyo byasanzwe mu rusengero rwa Godfrey mu nkengero z'umurwa mukuru Kampala wa Uganda. Polisi iracyashakisha mu rusengero rwa Godfrey yizeye kuhakura ibindi bisigazwa by'imibiri y'abantu. Ubusu bwa mbere hatahuwe ibintu nk'ibi biteye ubwoba muri Uganda mu byumweru bya vuba bishize. Mu kwezi gushize polisi yakuye ibihanga 17 by'abantu mu rusengero rwo mu karere ka Mpigi rwagati muri Uganda kari ku ntera ya kilometero hafi 41 uvuye Kampala. Uko gutahura ibihanga kombi biravugwa ko gufitanye isano n'imihango yo gutanga ibitambo by'abantu. Abantu bamwe mu bihugu byinshi bya Afurika bemera ko imbaraga zidasanzwe zivuye mu bice by'umubiri w'umuntu zitera ishaba cyangwa kuzana amahirwe. Nk'urugero wenda ubikora akaba umukire. Mu gihugu cya Tanzania naho bane bari mukekwaho kuba ari umupfumu batawe muri yombi mu bijyanye n'impfu z'abantu 10. Abategetsi bo muri Tanzania bataye muri yombi abantu bane bari mukekwa ko ari umupfumu bashinjwa kugira aho bahuriye n'impfu z'abantu 10 mu turere twa Dodoma na Singida rwagati muri icyo gihugu. Polisi yavuze ko izo mpfu zijyanye n'imigenzo y'imyizerere idashingiye ku kuri. Mu itangazo umuvugizi wa polisi ya Tanzania David Misime yavuze ko batatu muri abo bivugwa ko bishwe n'umupfumu ndetse imirambo yabo ikaba ishyinguwe mu rugo rwe mu karere ka Singida. Polisi yavuze ko uwukekwa ko ari umupfumu n'abandi bakekwa bishe banahamba abandi bantu 6 ndetse bajugunya umurambo umwe mu ishyamba rikomwe riri Dodoma. Misime yavuze ko amaperereza ya polisi yagaragaje ko bamwe bishwe bamanitswe mu mugozi abandi bahambwa ari bazima naho umurambo umwe uratwikwa. Mu kwa gatandatu umwaka ushize abategetsi bataye muri yombi abayobozi babiri b'insengero bashinjwa gufunga abantu barwaye babizeza ko bazabakiza binyuze mu masengesho no mu byatsi gakondo. Mu gihugu cy'u Burundi ho umugabo n'umugore we bicishijwe umuhoro. Charles Mpawenimana w'imyaka 67 n'umugore we Frediane Ndayisavimana w'imyaka 52 bishwe hakoreshejwe umuhoro. N'ubwicanyi bwabereye mu gace ka Nyempundu muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwemeza ko gukekwaho ubupfumu ariyo nkomoko y'ubwo bwicanyi nk'uko bitangazwa na SOS Media Burundi. Amakuru aturuka mu nzego z'ibanze avuga ko aba bashakanye batunguwe n'abantu batazi baje mu rugo rwabo hagana saa 5 z'ijoro. Charles Mpawenimana na Frediane Ndayisavimana bishwe n'abantu bitwaje imihoro nk'uko abatangabuhamya babibwiye SOS Media Burundi. Umwe mu begereye abo bantu bishwe arasaba abapolisi gukora iperereza rikomeye kandi ryigenga kugira ngo bamenye uko urupfu rw'uyu mugabo n'umugore we rwagenze. Umuyobozi wa komine Mugina Julienne Ndayihaya avuga ko iperereza ryamaze gutangizwa kuri iki kibazo. Gusa abaturage baravuga ko bitumvikana ko abantu bicurwa muri zone imbonera kure cyangwa urubyiruko rwa CNDD-FDD hamwe n'abasirikare bahora bakora irondo ijoro n'amanywa. Amakuru aturuka mu buyobozi arerekana ko abashakanye bakekwagaho kuroga mu gihe abandi baturanyi bavuga ko amakimbirane yavuye mu rupfu rw'abashingiye ku butaka.
Mu gihugu cya Niger, Mohamed Bazoum wahoze ari perezida yahaswe ibibazo amasaha 5. Mohamed Bazoum wahoze ari perezida wa Niger akirukanwa ku butegetsi yahaswe ibibazo n'abajandarume mu rwego rw'iperereza ry'ibanze. Yabarijwe iwe n'itsinda ry'abajandarume batatu barimo majoro, kapiteni ndetse na ajida. Ni nyuma y'uko urukiko rwa leta rumwambuye ubudahangarwa kugira ngo aburanishwe ku cyaha cyo kugambanira igihugu. Byabereye imbere y'umwunganizi we Musa Kulibali nyuma y'uko kugerageza kumubaza bwa mbere ku munsi wari wabanje byari byananiranye. Mohamed Bazoum yari yasabye ko abamwunganira bagomba kuba bahari. Amakuru aturuka hafi y'umuryango avuga ko ibazwa ryamaze amasaha agera kuri 5. Andi makuru avuga ko Bazoum wahoze ari perezida yireguye neza ku bibazo byinshi by'iperereza. Naho Ukraine yagerageje ibisasu birasakure. Ukraine yagerageje ibisasu bya mbere birasakure byakorewe imbere muri icyo gihugu nk'uko Perezida Volodymyr Zelensky yabitangaje. Yavuze ko ibyo bisasu igeragezwa byakorewe ryagenze neza, abishimira inganda zishinzwe gukora ibikoresho bya gisirikare mu gihugu. Nubwo nta makuru arambuye kugira iryo gerageza ryabereye naho ryabereye, Zelensky yavuze ko igihe cyari kigeze ngo abaturage bamenye ukuri. Ubundi intwaro nyinshi Ukraine ikoresha mu ntambara zihabwa n'abanyamerika hamwe n'abanyaburayi. Icyakora nk'izirasakure banze kwizikoresha irasa ku butaka bw'Uburusiya. Bayemerera kuzikoresha gusa imbere muri Ukraine mu gihe irwana n'Uburusiya, nubwo yasabye kenshi kuyikomorera kugira ngo ibashe guhangana n'Uburusiya. N'Abarusiya bimwe viza zo kwitabira imikino Paralympique mu Bufaransa. Abakinnyi babiri bakomoka mu Burusiya bujuje ibisabwa kugira ngo babe bahatana mu mikino Paralympique nta gihugu bahagarariye. Ubufaransa bwabangiye kwinjira muri icyo gihugu. Abakinnyi 88 baturuka mu Burusiya nibo kugeza ubu bemerewe kuba bahatana mu mikino Paralympique ariko badafite amabendera y'igihugu cyabo kubera intambara kirimo muri Ukraine. Ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu nibwo ishyirahamwe ry'imikino y'abafite ubumuga mu Burusiya ryatangaje ko Ubufaransa bwakoze ibisa no kuvanga politike na sport. Ishyirahamwe ry'imikino y'abafite ubumuga ku isi ryahagaritse abakinnyi baturuka mu Burusiya ndetse na Belarus. Ibigaragara ko ibingibi bishingiye ku makimbirane ari hagati y'Uburusiya na Ukraine. Mu mwaka ushize ryagabanyije ibihano ryemerera bamwe mu bakinnyi kutabuzwa uburenganzira bwabo ahubwo bagahatana nk'abatagira igihugu na kimwe. Bakunze Primo Media Rwanda, inkuru y'Uburusiya no kwangirwa kujya mu mikino Paralympique niyo dusoreje amakuru ari kugarukaho. Reka mbashimire ko mwarimu yakurikiye. Nge ni Jean de Dieu Kanijabo, ndabararikira gukomeza kureba ibindi biganiro biri kuri Primo Media Rwanda. Bye. Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo, hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha barupigapiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea, bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks, yaba ya motera, ya boîte na ya feri, atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera imodoka igasubirana agaciro, bayoze igataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho, ibanga ni uguhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance, imodoka igahora ari mu ryerye. Ni Gikondo hateganye neza na Paruwasi Gatolika ya Gikondo.